Dengan tak sampai RM1, kau boleh main beribu klasik game arcade dekat emulator yang dipasang dalam benda yang sekecil game stick ni sahaja weh. Literally cucuk pakai HDMI dekat kau punya monitor ataupun TV boleh main game beribu weh. Ada banyak gila game. Tahu top game favourite yang aku dah try main sendiri dekat game stick ni adalah seperti Metal Slug, game Street Fighter versus Marvel, Crash Bandicoot, Bomberman, Mario, Caveman and banyak gila weh game. Bayangkan diorang boleh masukkan beribu game just dalam game stick ni sahaja, which is very mind blown. Ada game yang single player, ada game yang multiplayer. Sebab tu lah dia bagi sekali dengan dua controller ni tau. Dan controller ni dia wireless tau, tak ada wire, so mudah lah nak main dengan kawan-kawan, dengan partner korang tu dekat rumah. Yang ni kalau parent nak adakan dekat anak-anak yang baru bersunat tu, memang sangat susah lah. Aku kalau waktu bersunat dulu main Game Boy, aku tak silap kan game take game sikit lah. Kalau dapat yang ni memang lagi gila weh. Sebab literally banyak gila weh game yang dia letak dalam game ni saja. Korang tak perlu pun laptop ataupun komputer, just plug and play saja. Powered by USB ni saja. Kau boleh cucuk dekat power bank, cucuk dekat plug pun boleh. Tapi macam aku cucuk dekat power bank je. Lepas tu dia punya HDMI kabel ni cucuk masuk ke TV ataupun monitor korang, dah settle. Tengoklah dia punya beribu game tu, banyak gila weh. Tapi disebabkan dia banyak sangat game, kalau korang nak favorite game tu korang kena tekan X tau. Nanti dia akan keluar dekat kategori favorite tu. Mudah lah korang nak cari game yang korang minat tau. Yang korang minat F15 Plus tau. Tak silap aku ada lagi satu pilihan yang lebih banyak tau. Tapi yang ni pun dah banyak game dalam dia. Dia ada game-game boleh tu daripada PS1, daripada Nintendo, daripada Genesis. Banyak lah game-game take, game-game boy yang pada dulu-dulu punya. Dia support sampai 4K tapi standard game-game lama walaupun dia 4K dia still pixelated lah dia punya grafik tu. Tapi memang cantik. Contoh macam game Street Fighter memang really enjoy gila. Tambah pula kalau korang main dua orang macam ni tau, boleh main lawan-lawan macam tu. So memang best lah. So kalau korang minat juga yang game stick Pro M15 Plus ni, korang boleh tekan dekat beg kuning.